Kuhitukira ngwataniro ya aria metikiritio kurima mutito-ini wa Kiburu mwena wa Njabini Kinangofu, ruhonge rwa mitito bururi-ini KFS rutarite muingi gutigirira ati ndunananga miti hindi iria mekurima mitito-ini, kuona metikiritio kurima kuo niguo makamenyerera miti na njira ya kumirimira na guceha. Tumehamasisha wananchi waone ya kwamba hata kama wamepata nafasi kama hiyo, waone ya kwamba lengo letu kuu ni kuhifadhi, wasije wanaingia huko kupanda miti na baadaye kuharibu. Baada ya miaka moja au miaka miwili tunakuja tunapata ni shamba, lakini sio misitu. Na tumewaambia kwamba sheria ambayo inawakubalia kulima ni ya kwamba kila mtu lazima aje kama mtu kibinafsi, kwa sababu kuna permit ambayo kila mtu lazima aweke sahihi yake. Oho aria marenda gwitikirio kurima mutito-ini ucio ni moritio kurumirira mutaratara uria wagiriire handu ha kuhitukira broker aria macokaga kumatunya mbeca na makaga migunda. Sheria ambayo inawakubalia kulima ni ya kwamba kila mtu lazima aje kama mtu kibinafsi, kwa sababu kuna permit ambayo kila mtu lazima aweke sahihi yake. Wale ambao hawakujitokeza katika siku hizo mbili, tulisema warudi tena tarehe 12, kwa sababu tulikuwa tunahofia pengine tungekuwa na jambo kama hilo, wengine wanakuja anasema ya kwamba namchukulia fulani na fulani, kumbe ni ya kuuza. Muingi ugite ngucanio iria cikoretwo kuo ciumanite na andu anini makoretwo magikungia uteti utari kiene, makiongerera ati urimi mutito-ini ucio nio magunite na njira nene. Tondu kuma ria twambiriirie kurima migunda, nie ne ndageire ng'ombe ya ngirindi na ndiari ndakamaga karia getagwo ciriciri, no riu ndine ngi njega irauma kilo 8 na ngagikena muno ni mugunda. Utikarite uguo ni turanyitwo mateka tugathi kurima waru kuria mutito na tukona umithio, tutirathie kunywa bangi, tutirathi maundu-ini matu. Koguo mitito ino ni tugunite ithuĩ twi mbeũ njithi, twi Gen Z, na ni turona ni tuteithikite muno makiria ni undu tutingihota guthie kuiyana kuu tukirimaga mitito. No riu kungigia na andu maragera na gukuthi nigetha twage kuheo migunda yo ni maratuhitiria muno. Muikariri gite wa aria marimaga mutito-ini ucio augite ni meguthie na mbere kunyitanira na honge cia thirikari niguo mathie na mbere kurima mutito-ini o makiramataga miti. Turatanya mupango no uguthie na mbere as long as miti no iguthie na mbere na gutemwo, na hindi ria andu acio matuko tukiaria tukire ndimaragiria ni ndimeraga iyo niyo kitumi kiria kinene gitumite makorwo thiini wa mutitu. Koguo ni jukumu yao gutunza miti yo mahanda, taru mangia kumituza ni Kenya Forest Service ndingikona option igitiga kumera mehere mutitu tondu matireka conservation na njira yagirire. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure.